Ngikubingelele mbukeli phinde ngomkele kwesimazonzo sikulethela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi-ke ugadle kwezwakala laphana-ke yena-ke uthibela-ke intibane oyigidengoma-ke elihamba phambili laphana-ke noma-ke igidengoma-ke eselimkatshubomvu laphana-ke kuyona-ke indima yomculo kamaskandi eligidela yena-ke laphana-ke uKhuzeni-ke umfo kaMpongose kanti-ke naye-ke laphana-ke uSoka Lentombi ungumfo kaMpongose ungakhona laphana-ke kwaMpongose yena-ke uthibela ugadle ngempela kuwona-ke amagidangoma akhe laphana-ke umthandeni kodwa uthibela-ke uvele wagadla ngaso-ke isisoka wangaqondisa ngqo ukuthi-ke uqonde kobani-ke njengoba-ke egadle kuyona-ke iposti yakhe mbukeli ake ngikufundele yona-ke iposti ukuthi-ke ibibhalwe kanjani-ke yakhe laphana-ke uthibela umfo kaMpongose ube sebhala kanjena-ke ngiyazalwa-ke kule nyanga shuthi ngiyabhonasa nxese-ke komahola esandleni. Lokho-ke mbukeli-ke ukusho ngendlela nje ukuba-ke uKhuzani-ke ake acacisa ukuthi-ke onke amagidangoma akhe ahola nge-payslip mbukeli-ke njalo-ke ukuphela kwenyanga ahola njengabantu-ke abasebenza khona-ke laphana-ke kumlungu mbukeli-ke kanti-ke amagidangoma-ke akhe laphana-ke umthandeni akaze-ke acacise ukuthi ngempela-ke ahola kanjani kodwa-ke abaningi-ke bathi bahola laphana-ke ngazo-ke izandla mangabe-ke bephuma-ke ukuyosebenza-ke noma-ke ukuyodlala-ke kuwona-ke umcimbi abasuke beqashwe kuwona mbukeli. Ngabe kuthini-ke ukuphawula noma-ke ukuhlaziya-ke le ncwadi-ke ebhalwe uyena laphana-ke uthibela-ke umfo kaMpongose eyibhalela wona-ke amagidangoma akhe laphana-ke umthandeni-ke umfo kaMpongose. Awuye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho mbukeli, siyabonga. That's it.